mrzlige mišti. Boš i ti jednoga kosta, boš kosta mrzloga mišta. Pa natoči mi velike meze. Joj, znaš kak je fini. Joj. Da, evo sam ti natočila. A znaš ti, Jura, kaj je najboljša stvar na svijetu? Pa normalno da znam, to je mrzlige mišti. A nije? Nego kaj je to najboljše ak nije mrzlige mišti? Termosica. Termosica ti je najboljša stvar na svijetu. Ma je, termosica možeš misliti. Ajde molim te lijepo, zakaj bi termosica bila najboljša stvar na svijetu? Pa zakaj? Naprimjer, v leti dok je vroče, ideš sušit sjeno i nutra natočiš mrzlige mište. Dobro i? I tebi je vroče, ti si natočiš i imaš mrzlige mišti, uhladiš se. No dobro i onda? Kaj i? A recimo v zimi, ak ideš po drva, i ako je zima, ti si doma natočiš kuhano vino. I onda dođeš šumu i natočiš si kuhano vino toplo i malo se zgriješ. No dobro, i kaj je tu čudno? Kaj je čudno? Pa kak termosica zna da je leto, a da je zima? Oj, Mica, prosim te čkovi. Joj,